Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Yang kami muliakan dan saya ta'zimi Gurunda Ustaz Sahidin SAG. Beliau adalah penyuluh di Kawa, Kecamatan Baranti. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan hidup. Beliau guru saya mulai di YMP Irapam. Bahkan waktunya ujian saya tinggal di rumahnya beliau. Ujian nasional itu tinggal di rumahnya. Alhamdulillah bisa bersama beliau pada sore hari ini. Yang kami muliakan ibu-ibu
Majelis Taklim Muslimat NU, JSM juga, Jamaah Safari Muslimat, datang orang tua kita, mak kamu, insyaallah. Terkhusus kepada para pengurus Muslimat NU Kecamatan Baranti. Alhamdulillah sore hari ini kita mengadakan pengajian rutin. Tidak ada tema yang digaga tema khusus yang saya diminta untuk dibahas, tapi ia berkaitan dengan keadaan ulangnya dalam bulan Rajab. Ia tu ko ular rajai dua telu pak doangan napak gurungan nabita. Yang paling masyhur doa napak gurungan nabita itu Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi Allahumma barik li eput tatambayang baraka yarega talenga baraka maraja hilalanna ular raja. Iya ko baraka hilau berarti derajat. Ya ko makadete berkah berarti kualitas. Ya ko bicara baraka itu istilahnya nilai. Ina ya ko melo ki elet baraka diangkat derajatnya, perbanyak membaca istighfar. Tapi gaiwi baca istighfar okko ilalanna ular raja. Magi na istighfar na anjur katau pandrita na sabaan katau haddesa na nabita makada syahrul rajab syahrullah. Iyaru ular raja ulan na puang Allah Ta'ala. Syahrul Sya'ban syahri kata Nabi. Ia ulas Sya'ban ulakku nasa nabita. Syahrul Ramadan syahru ummati. Ia ular Ramalang ulan na ummaku. Jadi aku makade syahrul Rajab syahrullah ulan na puang Allah Ta'ala berarti istighfar ko tumaiga. Ia ko ulan na nabita pegaiwi salawa. Ia ko ulata nasaba ulan Ramalang tu ulata okon itu yunri mangilaw. Makanya telu itu ular raja yunri baca istighfar mega, ulas Sya'ban dipegai salawa, kemudian nanti bulan Ramadan perbanyak membaca Al-Quran dan sholat. Sekaligus puasanya. Jadi telu jadi ya rona ibaca pak dongeng ya Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ia ko jama Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya ilau dongeti keluarga. Kita doakan. Jadi ya kuyero pak dongeng ibaca setiap kita berdoa usahakan ipatame ro pak dongeng. Okilalana ular raja matuk sampai Sya'ban dia ko kopi ramalan matuk napa paji baca nasaba baraka ilau ko. Kemudian amalan aga selain banyak istighfar. Ya ko ya bu istilahnya ya sange istighfar mak dupa-dupa mo. Ang kamalay istighfar kami na maponco maka nabami astaghfirullahal azim. Ang kalalo maka nabami astaghfirullah. Ang kato baca astaghfirullahal azim. Ang kato baca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ang kato baca Allahumma anta rabbi edena kada astaghfirullah maka nami Allahumma anta rabbi. Idi puang Allahumma anta. Idi puang puakku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Dega gapus sangat dinai di puang.
Jadi makanya itu pengakuan. Makanya itu yang disebut Sayyidul Istighfar. Nah sebab pengakuan nih. Imun ripitu milau tobat naja Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala adika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Jadi milau alin ruga mematoki. Jadi iya pak dongange makanya Nabi ta degaga pak dongan na paturu puang Allah Ta'ala nasabari ibalisi teri sampai matanya bengkak. Coba. Jadi boro matan na ibalisi teri onro masasak kalena nasabak na paturun na puang Allah Ta'ala Sayyidul Istighfar. Apa makadai puang Allah Ta'ala na podangi Nabi ta podangi umatmu Muhammad. Ia kona baca ia pak dongang ngecicak kosoy namate ya tuase ia jamingi oki surugaku monro. Ia kona baca ikawan ni cicang namate ya tuannya iya jaminan nah. Makanya itu pak dongangnya maka deto pandrite nigi mamalkangi namo akka dua mina baca sisa kosoy sisa kawan ni isa suruga itu. Tapi dena kada puang Allah Ta'ala langsung itama suruga. Ya, dena langsung tama. Maka dami puang Allah Ta'ala ujaming etamu ke surgaku. Apa iya tuh ko jaminan Pak Bu angkaya sa mati sahid. Iya ko mati sahid madu-madupang. Angka mati sahid ia memang deni dio deni cemme deni tolai pakaian na ia moro pakaian na pakewe na reko pakaian na pake tay mamusu dena ni walung pada di makadaya lengi pa walung itu tidak diganti, cukup itu pakaiannya dipakai untuk dimakamkan. Tidak diganti bajunya dan juga tidak dimandikan. Ya ko mamusu itay na mate mamusu memperjuangkan agama Allah pada koi Palestina ro yang meninggal itu memang tidak dimandikan lagi. Nah sabak nateng memati nabita maka itu darahnya itu menjadi saksi kala itu. Tapi selain itu dimandikan. Eke mati sahih mati karena melahirkan. Mati sahih itu ya tuh mati karena tenggelam. Tahu mati labu. Mati sahih itu tuh biasanya mati sahih bu manasa jaminan na surga. Kemudian orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid hatta yarji kata Nabi. Na salai bolana lo matuntu pa di sengang agama na takok mate maka dia mati syahid. Jadi itu kelebihannya tuh. Tau matuntu pa di sengangnya. Makanya kung kanata sitongan na makanya ko mabela-belay masikolah. Aja nama cawe. Pa pesantren ya kok pesantren mate itu mati syahid. Makanya kung kanana malasa je sitongan na ko pesantren aja na ni parewa. Iya, aja nih parewa. Majami to milodo maka da okono tu mate. Itu istilahnya ketomelo, makanya sebenarnya pondok pesantren yang bagus. Yang bagus itu memang nasiapkan perumahan untuk santri yang sakit. Taumaton na lokoro. Aja nana parewa lo boleh. Taumaton na isuro lokoro monrongi. Ya ko mati anak nokoro itu akan mati syahid. Nah sebab makadami hadisnya man kharaja fi baiti nigi tafsalaiwi bolana li talibil ilmi untuk matuntu pat disengang fa huwa syahid hatta yarji hingga dia kembali. Jadi ya ko rewa ni lo bolana dena ni reke. Ika makiro. Padai dia he. Loki mapengajian makoe makadami kalau mapengajian natakok nalapoki oto na tomate mate sahiki majami to milodo maka mudah-mudahan ko ka aromatu majelis taklim mate pak mitau mana mo pamate di kemudian itu yang mati syahid. Kemudian ada juga mengatakan orang yang mati karena tertimpa reruntuhan bangunan. Makanya termasuk longsor itu juga. Kemarin di Palu itu kayak likuifaksi, kemudian tsunami itu kan mati syahid.
Carana puang Allah Ta'ala supaya atanna itu selamat. Umat na Nabi ta. Itu luar biasa, Pak. Cuma ini makan anakan musibah. Padahal sitonganna itu ipas selamat. Nasabak kematiannya itu mati tenggelam. Nah aku mati tenggelam itu mati sahih. Dia namanya kepakutan mulai. Cuma kami tahu panrita maka dah. Dia yang mana mati labuh. Ajak kamang kapaboto, lomi boto, nalalungi polisi, namali, namate. Teko ni mati salah minasa gitu. Tapi ada ulama tidak. Pokoknya semua orang yang mati tenggelam itu mati sahih. Yeah. Jadi makanya saya wasiatkan ada beberapa itu. Itu keistimewaan. Tapi kan tidak bisa kita minta itu. Istilahnya makie. Deni rule misangia romaka da mati sahih moki kamatu. Makanya kalau saya amalkan sesuatu yang bisa menyebabkan kita mati syahid. Agana yero amalan termasuk aja tersilap pesek jene. Kecuali wanita yang haid, jangan berwudu. Wanita haid itu tidak boleh berwudu. Jadi aja tak sarak jene, ya narusak jene tak usahakan imak jene. Jangan jauh dari wudu. Pak itu jene barakat toh. Orang yang ada wudunya itu selalu dijaga oleh para malaikat. Iya. Pak angkat tuh ada khadamnya wudu itu. Ya sange hadam malaikat penjaga. Makanya itu tahu makanja kong kajene nah dia itu nakan na tu patipu-tipu aga je sana rupa campak-campak tidak. Nareko kajene na tahu Makanya ko to melo pasai suruh ki mak jene. Meki salai bola jene ki. Nah, dari Karawa misalnya yang kanan apa ilau dina maka basah nak bere mulawan nak bere manato. Itu yang karena tidak ada wudu tapi sitongan kang angka penangkalnya tubuh untuk apa angka metode tu je tu tahu magampal ya lagagan yan ang kataw tu lima kita teru tolita kajan nak mako lala matane patasi tertata kita makai magampa ya lagagan itu ya Pak pada meto ko sitang ngami otak na makan de meto tulipada tahu cakarudu sebenarnya penangkalnya itu Bu ada ia kotomelo salai bola termasuk itu baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Tapi ipakanja kita ngibate bacai bismillahi tawakkaltu 'alallahi. Bisa mo pahangiro bismillahi tawakkaltu 'alallah. Nasaba asanna nasaba puang Allah taala unroi mapasandre ke bismillahi tawakkaltu 'alallahi. Manang kadobolo bismillahi jolo napatawakkaltu napakrasi 'alallahi. Tasakamanya tu Pak Dongang sembara Pak namo tania namo anu napasa te okolalangi ko ya tu napake namo ya tu jingin leseto ko ya tibaca leseto jingin ko ya tibaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa degaga uleku pun idik palalang eti baca ko to aja na to jo kabang Pak kato tu tahu ingat nami napasak keke mausu ya tor na palayolo aja na tania ya rojo ta baca Pak Dongang bismillahi tawakkaltu 'alallahi aganna yilaw pong Allah taala ko to makare bismillahi yilawi langsung dari asma'nya itu idi mi pongonroye berserah diri la haula wala quwata degaga ilo uleku makanya serahkan inapa kijoka yaitu ampai ya matotu ko bismillahi masya Allah la quwata illa billah angka tu bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli patu bismillah mega angka 20 itu bismillah tu tapala manang ya roh bismillahi la yasriku su'a illallah angka tu jadi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ia nari baca narekocaki nakan na yaro na pacampa-campa ia ko pura ki masam pajam mangaribi
si bawa masam pajas subuh ibaca iku Fatihah kacicang kul wallahu katallu kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas masing-masing satu kali napa ayat kursi pura ayat kursi ibaca niaro bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akatallu ya ko mangaribi ni baca ya tu nadapi subuh tu de nak dan tipu kita we iya ko mangaribi subuh ini baca nadapi mangaribi ya ko mangaribi nadapi subuh makanya disebut amalan pagi dan petang tapalak mir to Fatihah kul wallahu katallu kul subrat bil falaq kul subrat bin nas kacicam manang ayat kursi kacicam yaitu ayat kursi yang saya pernah dapatkan itu ada 7 amalannya. Angka 7. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lepang aku tuh. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Angka tuh huruf na mim La ta'khuzu zinatu wala naum. Mim siapa tu? Ya natu nak kada kalicu buki o kolapalannya. Ya kong kabola tak mabela melo ipala-pala. O ko jupanda ciaki ko natamay panga. Ya ribaca ibaca neri ya ro. Napokoro mim ipatama ya ro. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Laisu bu ya ro boleh ko rilala la palam mim Itu dalam ilmu hikmah. Iya. Jadi aja to si talay bola tatasila kang yokoro. Papenat dinge. Ken roki. Ang kalalo makada namolak kay kolay joka na pacanri ngiri bacangi. Yang kay lakay na, ya to mide ga sabarani. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzu zinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard uqra dha'i patama man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni 'ala ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuduna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wa syaa kursius samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim uqsirum mim pacapuran. Iya. Jadi pitu tu yang manang. Tapi ayat kursi. Ya pi aku baca anu mi dek to dipakai ya roh. Hanya napake dalam ilmu hikmah. Dalam ilmu hikmah. Ya aku makadaki wae wani-wani patutuli bacange. Ya aku meki maripa sapaban ya roh huruf hijaiyah. Ya de ega ko suratul Fatihah. Toki oko kartasa eko jumai ko elei napata tempele korobolata. Insyaallah ko napak baraka ipo Allah taala denen reki pangai itu. Ya. Cari huruf hijaiyah yang tidak ada di dalam suratul Fatihah. Jadi katu huruf hijaiyah dega ko Fatihah katu pitu. Aja nu tepungi tesapai. Ipodan dia mesi ki Pak Guru. Maka dia guru dalam kitab-kitab hikmah ini Pak Bu. Itu ko dalam kitab Mujarrabah Kubra ada maka dia itu pandrita mamalkang ngero maka dia ko ya tu yoki na paitaro ko onrong istilahnya barang yang kita punya deninaw itu tahu makanya di kendaraan kayak di motor itu bisa ditulis tapi aja na yawe taro kanya ko kiselana yoki ko kertasana pay tempel jangan di tempat yang bisa kotor karena itu huruf hijaiyah itu ada 7 tempel yokoro itu tidak akan dicuri. Aku nina wita werewa pemang itu. Dek to nina wita darat tah. Dewi sang kota tanang yang itu berupa barang. Kayak biasa rumah kena tempel ko kendaraan yang nataro tawe. Itu biasa di tempat emas. Biasa konrong ulawan na nataro. Itu dia tulis. Angkato biasa runtuk macah. Jadi dia itu tulis naoki okotona napa
nala stiker KO macam tu ya. Ada beberapa mobil itu saya dapat, mobil Habaib melalui TKW Asma ini. Itu disebut dengan Asma karena dia huruf lafaz, dia tempel di mobilnya. Tapi ya koni tete ini sang makan majanan ke huruf hijaiyah, padahal itu adalah huruf yang tidak terdapat dalam suratul Fatihah. Huruf hijaiyah yang tidak terdapat dalam suratul Fatihah dipakai. Jadi itu ada beberapa yang diamalkan para ulama yang seperti itu. Kemudian di bulan Rajab ini makanya yang kuat yang magala puasa ki. Yang magala puasa. Tapi ia puasa sebenarnya tanya bulan Rajab bawang di bulan-bulan haram. Edetona kalian harus diususkan mapamulai si diletu 10. Tidak. Kalau saya ndak, namun puasa Senin Kamis di bulan Rajab kau tulai atau sekalian kau tulai tambahkan puasa yang lain. Magai nasabaan ke ko hadese maka desa bae yero nabitta ko ular rajai pura iruntu ma puasa samana denang kana buka. Betongan na samana denang kana buka samana yero ular raja siula bujur na puasa. Tapi di tahun yang lain angkatonang katau ngiruntu nabita tolim mandre ko ular raja samana denang kana puasa. Betongan na aga. Jadi bagi yang mau berpuasa di bulan Rajab silahkan memperbanyak puasa itu istimewa. Kemudian selain nona ero pasidakah. Makanja tuto masidakah kaular raja. Magi wakada makanja nasaba angka 2 hadis saulolonga ko kita maka dai nabita siapa yang meringankan bebannya saudara muslim kui pak bicarogi maka dah nigi tau ringangangi babanna sila surasalana oko ular raja nasabak pasidaka kani werinung si babepai jadi nigi tau ringangangi babanna sila surasalana oko ilalana ular raja maka puang Allah Ta'ala pabelaiwi yaitu tahu pole ranaka jadi bara'atu minanat ipabelai pole neraka papada belana Allah langang narekoiro burung alang ayir sana jarakania jarakania mapamulai lutu bunga luturi watu bicuna gang kamate tapahamu masuk naro makadang kepada kong ka burung alang jarakania bicu mopi nama guru lutu pas lutui lutu malempu si lutu na iya panapajan lutu mate mani makoro belana tau ya tu pole neraka nareko naringangkangi babanna sila surasalana di dalam bulan Rajab makana ko angka tau malak dak masessa ko raja angka inranna nawat dingi bantu-bantui tabantui deto nakada tapalepa kangin rena de ibantu-bantui isa makado ya nana masikola memang kemaja kula raja makanya ku bantui meringankan beban istilahnya yaitu na menghilangkan beban iringangem nih iya jadi iringangang ibabanna itu barakana ipabelaiki pole api neraka pahalanya juga besar. Jadi maraja tu apalanna nareko pasidak karilalanna ular raja. Tapi maraja pi matu kok kira malang. Jadi makanya apanya malanga nomor sidi pege istighfar. Minimal ko ya bu akasiratu tabaca istighfar setiap selesai sholat fardu. Ya ular raja tak gangkuliangi tapi pege istighfar tak. Nama kenapa astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Atau maknanya astagfirullah. Yang penting aja tak kena astaga itu. Dia nak cau ponco itu. Jadi astagfirullah. Ia ko sayyidul istighfar. Si kanjak-kanjakna ko saya hanya tidak istilahnya makoe. Detona mutlak harus makoro. Cuma angkami tau panrita wacuri amalanna
yang langsung memberitahu maka dia kotomelo istighfarna usahakan sebelum istighfar itu telu aga-aga mu pigau. Ini pesan guru kami. Yang pertama sebelum istighfar ko baca salawat ko jolo. As-salawat ki jolo. Jadi kita dulu baca salawat. Namo katalumi bacangi salawat. Nah salawat kami namakanja itu bu salawat Ibrahimiyah. Aja tak kada bang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tidak, tapasukui. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ya ribaca salawat suku asana. Jadi oko hak desa mana sahad desa Bukhari Muslim. Maka dari Nabi ta salawat yang paling sempurna Nabi ta langsung pawi. Salawat kami na suku kami na makanjae salawat Ibrahimiyah. Apa dua tahu ilau doangang Nabi ta si Nabi Ibrahim. Jadi ya rota baca, makanya itu salawat Ibrahimiyah, ya ku baca akatallu napaki milau dong, angka penjelasan nguruntuk maka dia komelo ki doa iterima, tabaca salawat Ibrahimiyah akatallu napaki milau dong. Itu doanya mustajabah. Tapakolingnya akatallu ya. Nah iya mina madari di baca kapa ko matahayya ki di. Isaliwan na tahayya ada dibaca. Padahal ia tu salawat Ibrahimiyah apa onron na makanja ibaca apa onron walaupun istimewanya sebenarnya dibaca mana setiap waktu tapi apa onron na makanja ibaca salawat Ibrahimiyah nomor siddi kotomelo matinro nomor 2 kotomoto oleh tinro ya dari iro yonri baca iro nomor 3 kotomelo milau doang. Yang keempat, kotomelo toba. Kalau berdoa untuk doa apapun hajat, tabaca jolo. Kalau kita mau bertaubat, termasuk istighfar onna, tabaca jolo iro. Apa magai? Iya tu salawa nabuka pintu na lagi Iya rupa doa ngetoba langi melo nolam menre. Jadi ya kodeta salawat dia tak buka. Tapahani. Jadi ya komeki buka pintu na langi usahakan as-salawat ki jolo. Nasaba doa itu menembus pintu langit, melewati pintu langit. Pitu pintu na langi enolah, pitu susung. Ya romelo nolah. Jadi as-salawat ki na tak buka jolo napaki milo doang. Tapi namo makna bami Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat matosan na. Tapi ia makanja ko suku baca. Suku di tapalak manamo ya roto. Iya tapi ya naruto komeki milo doang. Pak Mega tu biasa kau runtuk tahu baca yero ewang kalinga na baca maka daka kere gina guru ye sisan na yero tay sida pena na tanay ka nakabika nasang wadi ka je pena sang ibaca tahayya ko to milodo kakato mata maka kunru ye nasa tadakutannya tahayya yero sa salawa nasa wadi ka je pe ibaca tahayya ko to milodo daku aga dia sa tahayya yero daku baca salawat yero makanya salawat itu disebut salawat Ibrahimiyah nasaba dai pacio i alena pangulutan Nabi Ibrahim nggak. Jadi aku ni roko makun rupahang ite. Nama raja yang wade disangi. Jadi tengerangnya kotomelo matinro, si bawa kotomoto, si bawa kotomelo toba, si bawa kotomelo milodon. Iya roh. Jadi makanya ko meki masam paja sunat toba, makanya to yan itu. Ibaci jolo, napaki makan dek sampaja sunat toba. Sholat sunat hajat juga. Apa iya ko sampaja sunat hajat tu madu berupang. Angkalalo tu
As-salatu hajatin min kulli hajatin. Istilahnya sempaja sunnah hajat na Nabi hadir. Itu ada khusus samalannya. Sempaja sunnah hajat na Nabi hadir itu. Maka itu kok kita nih manta Syafi'i. Itu ditulis tangan. Jadi noki 5 Imam Syafi'i. Yaro sempaja sunnah hajat dari Nabi hadir langsung. Iya. Jadi dia sembarat tuh koto mas sempaja sunnah angka pengupu khususnya. Iya. Tapi aku ya biasa. Ampati mas sempaja sunnah gitu. Sempaja sunnah haja. Biasanya itu ko sempaja sunnah haja bu. Biasa pakai teh alam nasrah rakaat pertama, qul huwallahu katalu rakaat kedua. Magi na qul huwallahu rakaat kedua maka dapat temak korako na pemilau. Apa ia tu pangupuna sampaja sunnah ibu na pengaruhi lada tu kehidupan. Termasuk sebenarnya sampaja perlu makanya tu aja pangupu tiada. Iya aja tali pangupu tak batiada de nak kada harangi de to tama dosa ko tali pangupu de namo ta baca kasih sak butak batiada de to tama dosa apalami ta lolongan tapi dalam ilmu hikmah disebutkan itu mempengaruhi kehidupan. Jadi ya koto mala pangupu isapa ia mengangkat derajat dan juga sekalian untuk rezeki. Jadi ya komeki mala pangupu makan jala ada komas sampaja sunnah haja termasuk juga suratul waqiah. Ipaletu. Apa makanannya we. Mak dari kini dia penajamai gitu. Tisamoga padilanas sureki baca lala sampaja. Upasanya ia kota baca suratul waqiah ilala sampajang akka 10 pita baca saliwas sampajang napa pada kota baca cicang ilala sampajang. Tapahan nih. Gitu. Jadi ya koma baca waki aki cicam mita baca palawangan na mga ribya isa natako okui sampaja sunna eta palatu waki aja nata baca ko pura ki masampaja sunna okko na sampaja sunna eta palatu pada ko tabaca akka 10 suratul waqiah. Si salah tu kok kilala sampajang. Makanya ko mas sampajang ite na patamma korang akka 10 itu temma koran na cicam mi. Gitu kayak magai nasabak pahalana iya ko isaliwan na korangi baca isaliwas sampajang kung kajenne 10 palanna tapi iya ko isaliwas sampajang iya ko ilalas sampajang 150 palanna 1 huruf panya 15 ya, bukan 10, 15. Jadi ke 10 tabaca waqiah, nilai na kok kilala sampaja tabaca. Makanya ya kok mas sampaja sunnah kita palami suratul waqiah. O kilalan na sampaja sunnah eta palattu. Aja na tabaca saliwan na. Apa padamu itu koto mangaji si ba koto mas sampaja. Ibaca ya Rasulullah. Makanya ada ulama kita itu dia nak diruntuk mengaji apa okwilalan na sampajangin na baca mas sampaja sunnai na baca itu makanya pasangi aja tarogi ya pasangi supaya dia tarogi palawangan na mga ribya isa tanya waktu mengaji pasangi ya palawangan na mangaribi si bawa isa antara maghrib dengan isa tanya waktu mengaji. Ya ko iya aja tapake mengaji okoro. Aga pa ipake sampajang. As sampajangi okoro. Iolo na mangaribi waktu mengaji tanya to si sampajang. Pura sarak makoe. Letu mangaribi denawat dito mas sampaja sunnah. Jitanya waktu sampajang imon rina sarai waktu masikiri misiba waktu mengaji. Tapi imon rina mangaribi latu isa ternyata si waktu mengaji.
wattu mas sampajatosi. Makanya palawangan na mangribe ise ang kasampajas sunnah asanna sampajas sunnah awabin. Anna rakanan katoma kada sampajas sunnah toba pada mui. Awabin na sabak torewa taubat karena dia dampangi dosa. Magi niya sa torewa asabak pura ki makareso kolino yurusu mana jama-jamange dara yurusu balu-balu yurusu galung yurusu mangaribi isa to monro masigi aja na torewa law boleh asam pajas sunnah ki anna rakana maka dia nabi tapadai apalanna ko masam pajas sunnah ko 12 tahun ngetana mataru-taru. Iro awal kasana palawangan ribe ise kega matandre palanna ko mangaji masampajang iya ko mangaji ki namo tabaca si digeso de to nakada pada apalanna ko mangaji ki 12 tahun de tapi iya ko masampajangi annarakana pada ko masampaja sunnah ki 12 tahun tanah iya na to nakada tau pandrita patareka palawangan na mangribe ise tanya waktu mangaji tapi waktu masampajang. Tapahannya megan mapat di ulu. Apa ang kabacaan yung kakakay? Iya miyak wagaji ko pure mas sampajang mangaribi testas. Napeugan rusuk mangaji. Iya ko ya de na salah. Rogi mi. Kotomelo mak deke pahala de na salah mangaji ki malolongan ya palang. Lolongan topi baraka. Tapi iya ko pak dekeng rogi ki. Asampajangi okoro nasaba waktu sampajangi ro. Waktu sampajang. Jadi ro mangaji tapalaw ribi ken ritaro kogi yolo na mangaribi o kogi monri nessa. Nasaba iya to si yolo na mangaribi namo mi suro ki masampaja dito na wading. Apa natem mi matoy na bitta. Degaga sampaja ri waktu macalla lamatan nasoy gang kalabusisan na. Makanya angka apa surat dibaca kumelabu matan nasoy wasyamsi walaili kulon subrak bil falak kulon subrak binas ya kota panan nungamu ya rososo insyaallah pada way busi dalek dena petu ya tuh ya. Jadi yoki tumun rokopak balu-balu insyaallah lancar balu-balu na tuh. Yang pati tamal kangir apa surah walaili wasyams kulon surah bil falaq kulon surah binas sebelum labu matan nasoy apa surah kata palakmu kulon surah bil falaq to pas kita palak iman kawan kulon surah binas kulon surah bil falaq jadi wasyams jolo dibaca itu wasyams surah ke-91 ya wal lail surah ke-92 jadi kalau surah bil falaq surah ke-113 kemudian kalau surah binas surah ke-114 sidepe mananya itu jadi sidepe iwal syamsi bawal laili sidepe itu kalau surah bil falaq sama kalau surah binas ya ko dia ta pala ita baca ya ko wat dingi agak seneng tapi ya ko ya pak namo je ta pala korange namo ta pala wadito tali korat ta baca apa angkato tu kelebihan na ko to makatani korang law runtu ko hadese maka nabi ta menyentuh Al-Qur'an itu mendapatkan 2000 hasanat dosak budai cengi lolongan nareko ya katani korang de pani baca ye napi ya katani makanya itu ya anak-anakku yang patilawah meripat niawi ta ya rohape naman itu lina pakko ako mangaji wi bawa korang patilaw rawita na alaman ni ripa de na pada tu baraka si saleh iya makanya juga Al-Quran itu punya syarat la yamassuhu illal mutatahharun tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang dalam keadaan tatahhur suci iya makanya tausakan inang ka korang apa namui karawam itu korangnya dosa buta palana tapi jatuh sini akalangi tuli karawa bato si makan apa sih deh maka dan kasih ada sebuyala si lalona itu aja apa kata saya tu tahu ya saya tu nak akalangi nasa tuli karawa bato ni ha
Itu. Jadi ini penting saya wasiatkan. Jadi apa waktu buah sebenarnya 5 waktu tapake guna tongangie. Yolona mangaribi makanja mengaji atau masikiri. Imonrina mangaribi letu isa makanja ipake masempajang. Sepertiga malam makanja ipake milodong dan sholat. Menjelang subuh di waktu sahara ipake toba. Imonrina subuh letu isra ipake masikiri. Deto nawa di masempajang aku tuh. Aku pisra enapa ipake masempajang. Sholat sunat suruk tuh. Iya penijamanya tuh narekotame di waktu suruk itu kan dikerjakan sholat sunat isra. Jadi monrina subuh tuh deka sempajang. Kecuali masuk suruk itu baru bisa. Kata tuh maka dah yero sampaja sunat isra sampaja sunat duhamo dari pamulawate bukan. Saya berani mengatakan tidak. Magai sampaja sunat suruk pangupuna wa duha si balam nasara. Disunahkan ia sampaja sunat duha di awal waktu ayat kursi ke 10 rakaat pertama kul huwallahu ke 10 rakaat kedua. Yang kedua, ia sampaja sunat duha di awal waktu lengi pak dongenna Allahumma duha wa baha. Ia ko pak dong salat sunat suruk beda. Itu Allahumma ja'alna nura. Nur itu si salah. Yang ketiga, ia ko sampaja sunat duha di awal waktu itu dia masih mi ko pong Allah taala. Ia ko sampaja sunat suruk maka dia nabita pada ko lawi umrah si bawa ya ketelu. Si salah. Jadi kau nggak tahu maka dia mau tu sampaja sunat duha di awal waktu yang mau suruk etania. Ina sileangan ya. Pada memang sampaja sunat. Makanya ya di gaga jamata de toga tapi kau korewa ki pure mas sampaja subuh aja tasale masih gie. Asikir ini age baca. Ta baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah itu 166 kali. Napa? Allah 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 itu 66 kali. Baru hu itu 77 kali. Napa itu tuh Fatihah. Itu sikiri lahiran, sikiri rahasia dan sikirnya ruh. Orang yang mengamalkan itu insya Allah husnul khatimah. Tapi caranya tadi dibaca itu la ilaha illallah. Ajalah kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La itu kan ditarik la ilaha illallah. Itu makanya masuk. Makanya kata itu mengikuti irama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan itu maco karena dia tarik itu. Angkat tu ratik babi la ilaha illallah. Itu. Jadi itu anunya. Makanya kita pakai itu la ilaha illallah. Iya miko malam-malam mai tepat tak biasa tuh. Mau mak biara jamaah marak jito, mau masih kire marak jito, mata nak mana ngalelewe aja tak cukup cengaki. Kupure masam paja subuh. Melihat ke langit itu, tak kaya. Agak tertarik sedikit ini. Napa taloko capak lilata talapongi, tak baca. Allah, Allah. Itu dengan pelan, tarik. Insyaallah. Itu kuatkan iman kembali. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.